Ka kenhun ki samla ki bala pendap ya ka jingpulia pharmacist bat ki bala register ka jela ha ka khatway terik yayong kila dawan na ka sorkar jela bakan thaulat ban penbuan ni kilat yo kam yo jam na ka benta ki samla ki bala pendap ya ki jingpulia pharmacist da ka baseng ya ki pharmaceutical industries ha ka jela ya ka memorandum ka bayade bat ka ni ka phang la IT ru da ka ni ka kenhun ka bakan thop ya samla is imli bisumer W shooting bat ar ksyar sya ka menteri ka tenat ka koi ka kya ka kong amperin ningdo da ka bakar pat ru ban shimlam ya ki sin jam ki badan kam ha ka baya de bat ka ni ka benta da ka bak dowling ba ki jingtep balayo ling ba ka RTI kini ki samlai ki laong bahadu menta kam pat shimla don ka no ka jingthong kam ling ba ki jingpen bana lat kam ne advertisement da ka sorkar na ka benta ki kam pharmacist hapo ka Directorate of Health Services halor kani yikerpat ya phi ban sedang ya jingthong kam lingba kalenti ka bakhoj basuba bat ka bakan thop lang ya ki pharmacist kata kan thop ya ki ba baiting ka bat ki bam baiting ka dak sorkar bakin ya khon ya ka kam pharmacist ki balat ki laong nalor kata ki la ajing motru halor ka jingdon kam ban penbuan ya ka jingdon ki nong three pharmacist kat kum ki kendon ka IPHS habaro ki jaka sumar kum ha ki district hospital CHC PHC bat sub center nalor banthong khambuan ki drug inspector haman na ki district ka jela tegani gadi kesin ka ba labun si kung forces nila hai khmat nak sorka yang ta di sini ka ba i keren yang government hai ga de ba kajing i khunswat ke joki ba kajing le on sanya joki ni ya ki pharmacist hapo ka jalan hoy ngila kran lama di social media ngila pharo ka kashti kaba haus na berada kan ko kashti ki phar hai madam mandarin kade absau tere bana phra josna madam absau ni lemba ki jumpa ko jungi ni kashti ila welcome ni guru ini how up khnai terik how up sao terik nai khnai arja sao bari edik chinai ka bani pha ka sithi te gani chin pha ka tungi sithi ka de bobun pha ki ma tingeleyo bani kelu yi kamak ka bani kong bani bani kran kalong how de ka la thungkam thunjam nomor ila bulut kespa ko ila bulut dia buat khamta buat dia kecil kan dan mengiwan dia kacang dan kisah. Di lembaga RTI di Malaysia ke pus pharmacist ke bubun iklan advertise kan ada benefit banget. Lah kalau ngeliat sekali lene ngin penbun di kecil ini, tidak ada orang ini di pada aji i kum i nang thawaiแต่ว่าไอ้กับตาไอ้กับพิธาวกันกันตรีกันเลยfulfill teri hukti yang kamu baca belum mencari pi bagian ke gula apabila gula nak kejungi semua benda bepa kenapa biru in semuhun biologis bila ia cakap dan ni bila sange dekat kumbang i lembar bila kotai keluar pada kumbang ki jingjai dengan sujud jah kapau baik impat mereka ladai lat mereka ngatai pun jingjai dengan mendang kini isi kenunjai ladang kata di sini kedua sini ladang itu isi kia isi kia lembar bila lembar kita cepat sekali dan kini senang berada hari kapau isi kia de nilai yo sebun kijing gila jengeram kum RTI hawidi buat kenik farmasi background nomor apa ni lemah ini iki bro dibaca mengalihkan semua kalau kampung sampai ketika kami kena farmasi council kata council dalam kita tidak dalam kita baik kat kumba hilang pada yang kalau hilang mensundur dia tu nadu usnam kendai spa kendai
ya kami clear promosi council kelembat re-election hadu mata tini dawa mengesahkan lembaga pharmacy department di dewan PI lembaga DHS ini dewan PI ban saya yang dinongkitkan kiba dan akan clear promosi council nomor apa ikuan yang katakan latest kinongkitkan badan hadu mata nomor apa katung kecil kecil dia bisa yang telepon dari katung kecil hadu ini sih bangta kalau nak urusan mengenai sebab mengenai beliau hadu mata lebih elok yang kinongkitkan cuma clear promosi council nomor kali ke council kalau betul-betul iki pun kita hari ini kemarin apa dia registration nomor register thong lembaga council dan kita memang council itu kita ada kasan bentuk iki daftar dia bebas dan yang itu kita ikut ini parokat kita salon itu mata kadang kejing council kian kejing lemina ini teba tanggoi buat siapa yang kita kami isu yalek koncarai ni isu yalek kai dan ini seriousness sama baru aku upai kebeli di buat ubadan juga jalan cumi benar kami orang. Jadi nak share barang anda meeting begini di IAS officer buat DHS belonging collection. Jadi umum hadir ini cuba try dan so far untuk kita hadir ini dalam nu kita meeting. Kali meeting last election November 1996. 2 decades kalau ayah itu tapi and kini current members within the council kita pilih because as per Council Act 1948 every 5 years they will change kadang mereka re-election tapi harus kita maintain mana kau control ini council under whose authority kata orang penang kemudian DOE satu kejuruan is dan tables balik titik cracks nanti bagi itu balik ke kan council dia jadi kalau kan council ke sistem kerja tinggi dan ni dengan government bala kecintaan dengan kini council kalau ke ini from system dia nanti kita bawa milah kani dia itu sudah nukin kata yang sangat yang kita tinggi di mana iba as soon as possible ke belum dari election tinggi di members of command dia sudah sistem dengan biar